Heka atu ana te totohe I te kōtiarohe o Kaikohe, I te putana o te whakawhiu ki te wahine o te taitokerau, e mōhiotia nei ko te tūrehu niho. Ko Wihongi I whakawhiua kia utu I te 7 mano tāra, I whakahaua hoki kia utu I te 3 mano tāra, neke atu hei pāremata mo tāna mahi hei rata niho tohu kore. Heoi ko ana kai tautoko rāta ko tētahi mātanga rongoa Māori e mea ana I te mahi ia I raro I ngā tikanga Māori. Kei te rina ko whai tēnei pūrongo. E karangati ana ia ko te patu paiare he niho. She's for the people, she's affordable, the people love her, she has relationship with this town. Nā Wihongi mātene I whakapai ngā niho horihori o ngā tāngata I te taitokerau, nāna I whāmenemene ai ngā tāngata huhua, rātau kāre I tāia ngā utu whakapaipai. In their eyes, I'm guilty, but in the eyes of tikanga Māori, I'm not guilty. E whakapono ana a me ana kiritaki I mahi ana mahi I raro I ngā tikanga Māori. Ko ana kai tautoko I tū ki waho I te whare kōti I Kaikohe, I whakaki hoki I te taiwhanga kōti. Mate ana te kai whakawā ki te whakapūmau ake I tōna mana. Because you need to be quiet, please, or else you leave. Okay. Without Claire's ability to do what she does, it makes the community even poorer than what we already are in statistics. I rongo te tiati ngā tohe I ngā taunakitanga hoki a te hunga tautoko I a Claire. These people are here with me, and those out there, and those up there. Because that's how we work. It's a different world. It's a different world view. The judge, the kaori e te whakarongo ki te kōrero o ngā rangatira, he pukuriri ki au. Ke tika te pono me te aroha o tōna mai. Mena I whakarongo a rātou roto ngā ture e rua e kōrero hiene. Ko tātou ko te mātauranga. Mātauranga tuku iho me te kāwana. Mena rātou e hakapiri mai ke mohe o tātou te mua te muri o ka mahi e mahi hiene. Tēnei mo te painga mo ta tātou whānau. Ko tohe Ashby, he tohunga rongoa Māori I te taitokerau, e tautoko ana I ngā mahi a Claire. Hei tā Kylie Quince, ka taia te tiriti te tirotiro I tēnei tohe, kaua I raro I te tikanga, engari nā te korenga o te mana taurite e hāpaiti ana nā te korenga o tētahi ratonga niho horihori hoki I Kaikohe. The issue is not framing this as a means of, independence and self-determination or rangatiratanga, that this is how our community wants to do dental work. That's dangerous, and actually that's not tikanga to place people at risk. There's nothing tika about that. A tau ana ko te ture o te whenua I te ringa o te kaiwhakawā. You continue to excuse your conduct on the basis that you really were directed by tikanga to be doing what you were, and that you were doing only good. And that is something that does not assist you, that, if you like, defiance when it comes to accepting that what you did was basically wrong. I'm not happy with the sentence, but I have some kind of relief that... Ko te whakatau I te otinga, e muku nei te mene I ngā waha o te huhua. Te rina kōwhai, te ao mārama.